Matur nuwun. Nggih, tambah sampe rawan niku. Kok tebih Pak mriki-mriki? Nuwun. Kok tebih sadean mriki-mriki? Nggih, rumiyin tambah tebih melih, Mas. Tempundi? Manyar, Kuti, Leran. Mriko? Nggih, Banyutami. Sadereng enten mie sedap nika. Lah nggih. Samangke enten mie sedap lho namung GKB mriki. Mpun lami Pak sadean niki Pak. Dereng nembe 90. Nggih. 9 tahun 90. Nggih. Berarti nggih lumayan, Pak. Rp11. Oh, ngoten. Nggih. Alah. Wis alhamdulillah wis sabar pokoke niku, Mas. Nggih, Pak. Teng mriki pripun? Ngekos ta? Ngontrak. Teng Usman Setan niku, ceplan nggih. Nggih, ceplan. 2 tahun sepindah bayare. Oh. Niki damel kiambak ta, Pak? Nggih. Karo niki mantun surat marit kula ngetem nang Banjar Baru niku. Teng Banjar Baru mriko nggih. Nggih, mboten kampung. Niku wau sing nganten ngajengan kula mingguan pertama niku. Purwogiri, Pak nggih. Sukoharjo. Sukoharjo. Nggih, batasane di Wonogiri. Nggih, Pun Pak. Tak dongaken dina niki laris. Pak nggih. Kalau yang itu, tempat yang ini 4.000. 4.000. Beli yang 5.000 satu sama 4.000 satu. Bapak asli mana, Pak? Wonogiri, Mas. Wonogiri. Sukoharjo. Sukoharjo. Wonogiri. Sinten Pak namine, Pak? Pak Parno. Pak Parno nggih. Nggih, lha niki. Lho wonten namine. Tulisannya. Pundi? Oh niki. Panjenengan pundi to, Mas? Kula mriki ya Sawilangun. Oh, Sawilangun. Lah jenengan tem niki pripun? Jalan Suman Cadar. Loh, Karanganyar. Ceplukan. Ceplokan nggih. Nggih. Lho tebih Pak mriki. Betul wonten, Mbak. Sing damel pun sedo yang Randu Agung mriku pun lami. Es puter niku pun mboten wonten sing beto. Sing contongane nggih Pak nggih. Nggih. Pun lami kok sedone. Kula ningali es ya Pak nggih. Tapi ini damel pesanan siji raose lebih enak malih. Sejene pripun Pak? Lebih enak malih enak bagi pesanan. Oh, damel pesenan nggih. Pesen. Kulo bulan 11 niki tanggal 13 alhamdulillah. Pun asal gangsal. Suci terus mriki Tenger Ujung Pangkah tiang pesen. Rasa kacang, rasa keju, rasa coklat,
rasa stroberi enak. Donat aneka rasa, rasa kacang, rasa keju, Berapa nih, Pak? coklat, rasa stroberi. Harus mau berapa? Beli satu. Dek, Aneka rasa, rasa kacang, rasa keju, rasa coklat, rasa Keju tak bayar? stroberi Keju. enak. Dua. Dua bayar. Keju sama coklat. Aneka rasa, rasa kacang, rasa keju, rasa coklat, rasa stroberi Bentar. enak. Donat aneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Faris di channel Mas Yuji Family. Cuaca lagi panas guys. Tadi jalan-jalan ketemu bapak-bapak penjual es puter. Sampai depan rumah ketemu orang jualan donat. Sekalian beli buat pelengkap. Murah loh guys. Ini donatnya satu cuma 2.000. Yang esnya segini ini 4.000. Yang segini 5.000. Kita cobain donatnya dulu ya guys. Kejunya kerasa, teksturnya juga empuk. Jika kalian makan ini, rasanya seperti Anda menjadi Spiderman. Kita cobain esnya ya guys. Enak banget. Kita ganti sendok dulu guys. Ganti sendok soalnya mau ambil isinya guys. Kita ambil isinya dulu guys. Ini ada mutiaranya guys di dalam. Ini ada potongan roti guys. Ada isian rotinya guys, juga mutiara juga guys. Enak loh. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, terus dukung video saya ya, agar saya semangat membuat video baru lagi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.